Whether that will succeed or not is going to depend on the discussions that will be held. Mengameli wakuleli Cyril Ramaphosa uthi libandla libaholi bakuleli vekati le-Afrika labasithupha batimisele kuletha kuthula kulokuhlaselwa kwe-Ukraine ngule-Russia. We have had engagements with Mr. Bester. We had issues that we did not agree on insofar as the matter is concerned. Likala lemdlwenguli nembulali Thabo Bester nesingani sakhe Dr. Nandipha Makutumana neyise Zolile Sekeleni lihlehliselwe kumhlati nge-20 enyangeni leTaku. Umngcwabo wamakadzebona weMamelodi Sundowns Alex Chakwane bewubanjwe lomuhla esontweni i-International Assembly seMamelodi ePitoli. Asikuvusele tindzabeni telulwimi lwesiswati lago SABC 1 lestetfula bukhoma etindlini tekusakata te-SABC e-Auckland Park eJozi lishonile. Khumbula ke ukuthi letindzaba tiyatfolakala etinkundleni tekuchumana ngekuthi letinkundleni tekuchumana naku YouTube ngekuthi SABC Tindzaba. Chumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talobanga ngetipi tingekayitini nikhungetsene ngumphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele i-email ku news@sabc.co.za. I-SABC News livi lakho itimele ayithathi hlangothi. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi licembu lebaholi base-Afrika labasithupha lisemkhankasweni wekuletha kuthula empini yekuhlasela kwe-Russia e-Ukraine. Ramaphosa uthi lesinyathelo sisekelwe ngibo bobabili labaholi balamave lathindzekako lekungu Vladimir Putin wase-Russia na Volodymyr Zelensky wase-Ukraine. Ramaphosa bekakhuluma netinzatheli eTenneyi seKapa emva kwekumukela mvunankulu wase-Singapore Lee Hsien Loong lokuleli ngiluvakasho lolusemthethweni. Mvunankulu live lase-Singapore Loong wamukele ngelisiko letayelekile lokwamukela likhulu temave emhlaba letivakashela kuleli. Lo mholi weSingapore wamukele ngekudlaliswa kwesibhamu emahlandla le-15 lekuyintfo leyenziwa kubaholi bemave. Kubese kucalwa umsebenzi lekungiwo lohlanganisela abaholi. Tekutsengisela nekutjalwa kwetimali kube ngito lethambembili elihlwini etintfo lekudzingidwe ngato. Lamava aphindze atibophela kucinisa lobudlelwane bawo beminyaka lengama-30 kutepolitiki kutemnotfo nakubantu balamave omabili. We're aiming that with the preparations that will get underway, this peace mission will contribute to the various other missions that are underway, bring a solution to that conflict. My discussions with the two leaders demonstrated that they are both ready to receive the African leaders and to have a discussion on conflict can be brought to an end. Whether that will succeed or not is going to depend on the discussions that will be held. ISingapore ithi ifuna kwehle lidlame kutholwe isisombululo esinekuthula kuloludzaba. One country cannot invade another with impunity, and it cannot be something which is acquiesced in or approved of, but a clear disapproval has to be given, which is why Singapore has taken such a stand on Russia's invasion of Ukraine to oppose and to condemn it. Ramaphosa uthi iNingizimu Afrika neSingapore omabili amave angashiyelana ligwayi eludzabeni lwetemandla. Yes, Singapore teaches us a lot, and I hope they also learn a lot from our mixed architecture of energy, much as we are going through our own challenges right now with the energy challenge that we've got with load shedding. But we will get on top of that, we will solve that challenge. Kusendwe tivumelwano tekusebenzisana elihlawuzweni tebuchwepheshe nasekuthuthukisweni kwemakhono.
Ikomiti lebuke kusebenza kwe-ANC velonke iqhamuke nesinqumo sekwengeta emalunga esigungu lesetulu latawuya esifundeni saKwaZulu Natal kuyawuncedisa lesifundza etinhlelweni taso tekulungiselela likhetfo lavelonke lomnyaka lotako. Itolo lelikomiti liphotfule umhlangano walo wemalanga lamathathu lapho belivakashela khona lesifundza ngenhloso yekubuka kusebenta kwalenhlangano kulesifundza. Ludzaba lekwetfula kwetinsita kubusa ngekubambisana kwetinhlangano nesimo sabomasipala kunye ke lokhambe embili kulomhlangano. I-ANC KwaZulu Natal ibukene netingcinamba letinyenti letifaka ekhatsi kwetfula kwetidzingo tetakhamuti bomasipala labangendi kahle kanye nekwehla kwelizinga lekwesekwa. Tikhulu talelicembu tiyicitsile imibuko letsi lihlakatiwe likomiti lesigungu lesisetulu salesifundza. Kepha ke ubuholi buthi uma kuhlolwa lesifundza kutholakale kutsi sitindile kepha singenta kangcono. We need to revamp and refurbish our organization to be up to the tasks that we have outlined in terms of service delivery. We will not deliver if there is no cohesion, there is infighting, there is purging, there is patronage, there is perceptions of corruption and all of that. All of those issues, we will address them with the Provincial Executive Committee. Nanobe ANC nemalunga lamanyenti kulesifundza kepha ilahlekelwa malunga ayo lathembekile ngebunyenti kanzi nebahlati bavumelana nalokho. So if you make one mistake after the other but you still win an election, then you become complacent, you then become reckless in your decisions and then you don't progress. Mngomezulu yangabata kutsi kulethwa kwemalunga lamanya lelikomiti kutawulungisa tinkinga talelicembu. So even if you bring in people to support the current PEC, then you don't deliver services, you will come back to the same conclusion that you are not going to make any success. Leli komiti litibophele kubuyela kulesifundze emavikini lambalwa latako kuyohlola inchubekelo embili. Kepha Mngomezulu uthi lokhu kukhomba ukuthi timva tihambi kahle kuleli cembu. Likala lemdlwenguli nembulali Thabo Bester nesingani sakhe Dr. Nandipha Magodumana neyise Zolile Sekeleni lihlahliselwe kumhlati ngamashumi enyangeni letako. Laba lababili bavele ngekwehlukana ngetebuchwepheshe enkantolo yamanje eBloemfontein lomuhla ekuseni. Bester uvete ukuthi utawumelwa abameli lababili labasha kanzi lokhu kutangemuva kwekuthi bameli bakhe bangaphambilini bashiyele licala phasi. Bameli baBester labasha babute inkantolo ukuthi yenetesekisile yini ukuthi vele lovele mbikwayo nguye Mbamba Thabo Bester. We have had engagements with Mr. Bester. We had issues that we did not agree on insofar as the matter is concerned. Finance was just one of those aspects, but we have since resolved that issue with him. Hence, we are back on record with Advocate Pila to represent him going forward. We have a death certificate as it stands right now to say the person that is alleged to have passed away in prison, G4S, has been certified dead. That death certificate has not been revoked as yet. So who do we have with us before court? That is the only aspect that we need to converse with the court, because it cannot, as a matter of law, that we proceed before the issue of the identity of the accused person has been dealt with. We don't want to set a precedent where we are saying you just arrest every person, you just bring them here, you don't confirm, you only confirm when they're here. That is the only issue that we need to raise with the court and for the court to confirm. But that application has been dealt with. There isn't much that I can confirm further insofar as the application is concerned. Kusenjalo umbuso ukuhlehlisela emhlati lishumi nemfica kubuka kwesicelo sebail sebasolwa labasihlanu labatsinzeke ecaleni lekwecejele kwaThabo Bester. Lindelwa koti wetindzaba SABC eJozi. Tinhlangano tepolitiki tivete emibiko yebachasi bato kulikhomishana lwelikhetfo lekumibiko wemnyaka wa 2022 lophela ngenyanga yeNdlovulenkulu. Kuti inhlangano letingu 515 letibhalise ngalokusemthethweni tilishumi nakubili tinhlangano letibike imali lengu 145.5 million yamarandi. I-IEC ikhalisa umashiza etinhlanganweni tetepolitiki letingu 474 letingakawulandzela umthetho wokuchashwa kwetinhlangano tetepolitiki. Lo mthetho washicilelwa nga-2021 ngenhloso yokufuna kubona ukuthi bobani abachasa tinhlangano tetepolitiki kude kugwemeke ukuthi tinhlangano tingagwamandva emandla emacenjini etepolitiki kutsi made kukanyanve lawo embuso. I-IEC seyitibhalele leto tinhlangano letingakavethi titatimende talabo labatichasa ukuthi titalutfota lolumandi uma tingalandzeli lo mthetho. 4 represented political parties and 47 unrepresented political parties
submitted representations in response to these directions issued thus far. The Commission has considered the representations. It has determined that these parties remain non-compliant. In line with Section 15 of the Act, it will direct them to comply with their obligations. Tinhlangano letifana AIC, COP, NFP ne-PAC letinemalunga ephalamende kuvele ngona ukuthi ishayamithetho tetifundza tisenkingeni kulandzela ukuthi tihluleke kuveta titatimende tebachasi bato. The 4 political parties that failed to submit the audited financial statements at the end of September, 3 of those to date, they haven't submitted the audited financial statements. I-ANC yathola ukuchaswa nga-66 million uma icathaniswa ne-DA leyona yachaswa nga-47 million kepha kube nemibuto indlela le i-ANC iphatha ngayo imali. The audit opinion, the auditor explained that they couldn't rely on the information that was outside what the ANC has submitted. I-IEC ivumile ukuthi kusekuningi lekumele kwendiwe kunaloludzaba lwalomthetho ukuchaswa kwetinhlangano tepolitiki ikakhulukati kuludzaba lokufumbatsisa nakuthi imali tingatsalulwa. Kuletinye nasibuya etitolo linyukile lizinga lekweselakala kwemisebenzi kuleli ngekuya kwemininingwane yebetibalo yakamuva. Sibuyile futhi netindzaba telwimi lwesiswati la ku SABC 1 na usanza ngena siyakwamukela kanzi ukhethe kahle. Umbukeli uyeqwayiswa ukuthi lendzaba lelandzelako iyahehla kulabavelako. Sesengedeke ngalababili isibalo sebantfu labashonile sehlakalweni lapho kusolwa khona ukuthi kuhlaselwe kwalayidwa kwashiswa bantfu ePietermaritzburg endzaweni leyatiwa ngekugcwalwa tidzakamiva. Lababili bafele esibhedlela kulandzela kunqotshwa tilonza tekusha. Lokhu kwenta linani labashonile libe 10. Kuthiwa labahlaseli bebahlo bashiselela bantfu endlini thinte endzaweni yase Taylor's Holt. Ziphethe ibhamu okushuthi zazibizanga amaphoyisa zangena lana zabe sezithi abakhumule zabathela ngopetrol zabashisa njenganamanje kona akekho owazi isizathu ukuthi bekubangwe yini. Mhlambe zikhona yini izikhalo mhlambe zikhona emphakathini ukuthi lo muzi ubusetshenziswa njengendawo mhlambe egcina abantu abenza ubugebengu. Khona into enjalo ibikhona bebekhona kade beke bakhale ngokuthi le ndawo ibenza abahlalele uvalweni ngoba ihlalisa abantu abaningi ababhema idakamizwa iwunga ikakhulukazi. Sake salikhuluma nabase police station ukuthi kunendawo eyisidleke sewunga. Mhlawumbe abukhansela njengamanje ikuphe nizozama ukuthi nikwenze ukuzama ukulungisa noma ukubuyisela isimo kwesejwayelekile endaweni ikakhulukazi nomphakathi njengoba sazi ukuthi abantu laba benze ububi abaziwe. Sicelile ukuthi amaphoyisa akabe abantu abaningi kule ndawo ukwenzela ukuthi abantu bakhululeke kulesikhathi. Basithembisile ukuthi bazoke bathi kuba khona nje babe baningi endaweni. Asibonga ngulu baba khansela sikasa. Siyabonga. Loyo baba khansela ubaba umakhaya ekhuluma kakhulukazi ngodaba lolo lwenzekile lapha endaweni olushiye umphakathi usathukile ngokuva ukuthi kungenela amadoda ashisa labantu okumanje isibalo sekuthiwa bayishumi asebethe baphangalala. Sibuyisele izintambo kwene studio. Litiko letemfundvo eMpumalanga Kapa libeke eceleni imali lengu 1.6 billion wemarandi kulomnyaka timali kute bafundzi batewukhona kutfola lokuya etfunjini etikolweni. Umphathiswa welitiko letemfundvo Fundile Kade ucinisekise umphakathi ukuthi tonke tikolwa setitfolile imali yokuthenga kudla. Bafundzi labangetulu kwesigidzi bancike kulolu hlelo lwekudla kwasetikolweni. Kulesifundza kanti lokuta ngemuva kwekuthi letinye tikolwa tesifundza tingatfoli imali yokuthenga kudla kwebafundzi. Linyukile lizinga lekweselakala kwemisebenzi kuleli ngekuya kwemininingwane yebetibalo kuselakala kwemisebenzi kukota yekuqala kulomnyaka bekuhleli ku32.9% kusuka ku32.7% kukota yegcina yeminyaka wa2022 kanti isibalo sebantfu labangasebenzi sikhule nga179,000 zaya ku7.9 million kule kota.
Lenkinga yagesi kuleli ichubekene kuba nemthelela lomubi. Kwehlile kucashwa kwebantu kutekuthengiselana etimayini nasetinkampanini letikicitako. Kukhulile kucashwa kwebantu kumkhakha lotimele wetimali, kuhulumende nakumkhakha wetekulima. Kwavuleka ematfuba emisebenzi langu-258,000 kukota ekucala yeminyaka, kanti sibalo selusha lolungasebenzi sichubekene kukhula. We are seeing other sectors that have lost employment. In areas such as private households, we have lost 85,000 jobs. Bosomnotfo bathemba ukuthi lokuhamba kwagesi ngenhloso yokumonga kuchubekile nokuba nemthelela lomubi kutemnotfo nakutemisebenzi kuleli. I think what is important is the unpredictability of when the stages will switch from one intensity to the next has made it quite difficult for companies to actually prepare themselves and manage that risk. Kulinzeleke ukuthi lokuchubeka nekungenti kahle kwemnotfo kube nesandla ekutheni kungavuleki ematfuba emisebenzi. Umnotfo wakuleli kulinzeleke ukuthi ukhule nga-0.2% kulomnyaka lokungahle kusite ekuvulekeni kwematfuba emisebenzi. Lokuchubeka kwekutshalwa kwetimali kumkhakha wetemandla kungahle kusite ekuvuleni lamanye ematfuba emisebenzi kulomkhakha nakutakhiwo ncandi. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Umgwabo wamakadzebona weMamelodi Sundowns Alex Chakwane bewubanjwe lomuhla esonweni i-International Assembly seMamelodi ePitoli. Chakwane uphathwe sifo sekufa luhlangothi ngenyanga yengongoni eminyakeni lowengcile wabese undlula emhlabeni mhla 7 kulenyanga lesetulu aneminyaka lenge-74. Bathanzi betemidlalo kanye nemndeni bahlangene lomuhla kutobeka Alex Goldfinger Chakwane endlini yakhe yokugcina. Chakwane ubelilunga leMamelodi Sundowns iminyaka lengetulu kwama-50, kanti lokho kwamenda wabamba tikhundla letahlukahlukene kuleli qembu. Utawukhunjulwa ngokufaka ubucwebe beligolide kanye nekuthembeka kuMamelodi Sundowns. Ubeka nje Chakwane lomuhla iMamelodi Sundowns itawutfola netulu leMaritzburg United kumdlalo wokugcina kule season ngaphansi kwe-DStv Premiership. iMaritzburg futhi iphumelele lo mdlalo nangabe safuna ukuthi bona edlala kule league le season letako. iSundowns itawuphakamisa lenzebe lomuhla ngemuva kwalomdlalo kanti leli qembu lelikanekise eHlerokop litawudlala umdlalo wanamuhla libe likhumbula inzima ledlalo ngoShakwane lala ngikutfula Goldfinger phumula mnaka. Natlet hambe mbili longatitfola nasipho motha kuligwala FM yalonga insimbi yesitfupha. 0.2% lizinga lebantu labangasebenzi ngekusho kwetibalo letikhishwe lehhovisi letibalo kuleli iStatistics South Africa. Takhamuti taseStanderton kulesifundza sempumalanga tibita ukuthi sodolobha umasipala waseLikhwa Louise Tabete ehle kulesikhundla sakhe. Tikucala phake talomuhla titfole kusasa setenaba nabile ku DTT ngensimbi yesithathu kuye yesine nibe lobusuku lobumnanzi lobufutfumele. Ngetelashonal nginazabatalo kanjalo ngetelashonal nginaso simo selitula sibingelele emakhaya masibuka ke sithombe sethu kusihla namuhla uyabona ke mawubuka kakhulukade eNtshonalanga neLive likhombisa ke kuvula iphumile inhlavu yelanga kanze ke mawukhuphuka eMpumalanga neLive uyabona khona lapha amathuba emvula lapha kuyeke la 30% kanze engcenyeni lethe sifundzeni kwaZulu Natal likhombisa ke la kumbonya ngemafungo lalomuhle kanze ke naselangeni lakusasa asisekhona lawo amathuba emvula lapha ku 60% eNtshonalanga neLive kanze ke ukhona nalomsinga wabanzako
khona nakazi lamathuba emvula asesekhona engcenyeni esifundza ke la nobeke iNorthwest njengoba lapho kuyeke la 30% ngwalalo muhla kanti ke la masithubeka sibula ke mazinga ekushisa ukuthi ngabe ke emenjani mobo ke la iBroncos spread ihlela lapha ku 20 Pretoria lapha ku 22 kanti ke nangale Johannesburg ihlela lapho ke la 20 esifundeni eGauteng kanti ke esifundeni Limpopo ngwalalo muhla mobo ke la itulo musina likhombisa ke kufuthumala ke indzawo lethu eliphalale nangale ke eThabazimbi ihlela lapho ke la 24 likhombisa ke kuphola ngwalalo muhla kuleto indzawo lethu kanti ke la masithubeka sibula ke la sifundza impumalanga mobo kwandzawo lethu fana nabo Sikhukhuza likhombisa ke langolo lomuhle kufuthumala kanti ke embombela lipholile wehleke uyemjindi uyofika ngale emjindi obovu ngaleke kagogo lapha ngase kamfana Nkosi Kenneth Nkosi ngolo lomuhle kanti ke emelo lipholile lapha kuye ke la a16 kanti ke lasifunza kwaZulu Natal mobuka ke Vryheid lapho kuye ke la 24 kanti ke uLundu ePietermaritzburg lapho kuye ke la 25 nangale ke eDurban ngolo lomuhle kanti ke lasifunza iEastern Cape mobuka ke ngale boHafrenet likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto nangale bocebekha nje kube lapho ke la 21 kanti ke Mthatha hleli lapho ke la 22 ngwana lomuhle kanti ke la ishona ngakapa eWestern Cape mobuka ke Fred Ndali lipholile kuleto ndzawo leto nangale kubo Glen Williams njengoba lapha ku 21 Augusta hleli lapho ke kuye ke la 18 ngwana lomuhle mobuka nangale bo Beaufort West nakhona likhombisa ke kuphola ngwana lomuhle Sutherland ngale ke eNorthern Cape kuyobe kubanza ke ekseni kepha ke kuyophola ngekhathi semadina kanti ke Appington lifuthumele nangale ke la kubo Springbok njengoba lapha ke la 19 likhombisa ke kuphola kuleto ndzawo leto ngwana lomuhle kanti ke la Free State mobuka ndzawo leto fana nabo Bothaville hleli lapho ke la 22 kanti ke Sasolburg lapho ke la 20 lipholile kuleto ndzawo leto nangale ke bo Kroonstad njengoba lapho ke la 21 kanti ke masichubeka sibukela ke la iNorthwest ngwala lomuhle mawubuka ikakhulukati ngale ke eMahikeng ngwala lomuhle lihleli lapho ke la 24 kanti ke Tosca hleli lapho ke la 26 eVryburg hleli lapho ke la 24 mabuka ndzawo lefana ke la nabo Klerksdorp ngwala lomuhle lapho ke la 23 nakubo Ottosdal ngwala lomuhle kungako bengikuphathele kona kulobusuku banamuhla ngithi kini busuku abube ngilobuhle